Kublai Pi Baro Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Mat ki bakong san mentara sini kilong. Dan guna ki pulet iway pensan puar tengka na ginong di batnong di duma pathar anaut Garo Hills. Shimbenta arspa san putam ke annual retreat ke Sengrangba Umsning Parish. Ai kusnam ke Riti Academy Sangut Kiriu dan Sam. Ban kentu ka khnam na ki petrol pump ban ai da minimum wage hakinong tre. Pat mentang ini phai ki Khubor ki bakampanya. Ki pulit kanot Garo Hills district kila dan kuna ki dukan ki badi pathar ki secret biri koini bat ki wei ki jingbam balakhle duma habaro ka wei ke district. Hakini arsnam arhajar arpulai hadu arpusan kila dan kuna hadu iwei pen sanpu arlak tengka bat kila ai chalan 6000 sanspa sapusan teli syaki dukan ki badon haki police station bapher hakani ke district. Ki pulit hakani ke district kila pentrekam da ka perking ya ka an cigarettes and other tobacco product act arhajar lai ya ki dukan ki bade pathar yakini ki jat jingdi bat kila dan kunaru ya ki breu ki ba di duma biri hajan ying school hayau hahat bat hakidukan baya lumpat ba kini kilong kisalan bala ai bat kikuna bala yo lum na ka wegasi OGC arspa sanpo khandai shalan laipo hajar sanpo kakuna mendi pathar women police station arspa laipo we shalan khatnyo hajar arspa kakuna mendi pathar police station arspa khatphra shalan laipo we hajar hendriu spa kakuna bat narari OGC kala ai shispa khandai Pupratili Kishalan, bat keladan kat kendai hajar news pa sanpo kakuna. Kipat ba kilaya ro ia kini ke jingle jeng ki pulit kini ke district, ki pulit kila rai, bandang treshitom ha kini ki si banwan, bante lakam ia kini ke jingmelin basniu. Palat ars pa sanpo ngut ki rangba kila syembenta ha ke annual retreat ba arsngi jeng ka sengrangba Catholic Umsning Parish, ha ka kendai bat shipau terek Nailar arhajar arhusan, kabalalong ha CFC Hall Umsning. Hakasngi sedang kendai tarik lapdiang sngobha ya kirangba baro do presiden kaseng ba staining esnongbri bat uraran padar staibok warjri ulalong unong hikai unong sneng nong kraw. Kirangba kila syembenta da ka jingkemen jingshongshit bat jingrehemen sim hakanega retreat kabala lumlang krui ya kirangba na kidong bat ki kentot jong ki santali ki sob district jong ka parish baro kawai. Hakashipo tarik Nailar uravan padar Alphonse Lingkoi ula ai ki jingbatai bat jinghikai ki basanibha halor ka kamram ki rangba haying hasem haka balang bat haka imlang salang. Lapen ping yakani kasngi da ka mas bakhoy da uso blay Alphonse Lingkoi ubala parya janai ya ka ktien jong ublay ka bala pensyo mensim ya ki rangba jong kani ka parish. Uba Wen Madur General Secretary ula ai ka jingkran kublay penwai yakani ka retreat kabalakut da kajinga di isya shipara shwa banyapra shalaki yeng kisam bat kishnong kitao. Ting ni kum kilong pa ngar mo de long pa ngar ko man se ada le kitchena ni kum kilong pa ngar la halang ni smo ba ni kum long kena ni shwan shuhe long pa be ni klep kum long kena teng bakal kundan de ni shu dong la dong ni dong ayat ling bang jing long kena nata ka tao abang i bagi kon ki bakla hindi ban ma peki kumbaga sang ong ada ublay ubo jing kene ki pop jungi mano bala ban in ta ka daw misa rambe ublay patong ne karam tu pila ban sai ho ji sula sai ka pop jungi hindi ban ken mau bang misa ram ublay ni long ki nong pop habagi kon ki bakla kikun kiduna padang bangang ala biang bet ngau de pang biang bet perfect dalam bajanai kumbau kubajong bang meneng bajanai uji su hot yang ibang ilang ki bajanai meneng ilang ki bajanai ni yang persama lang ki bajanai dan ki bajanai ni dan mana ki ki bajanai pun jumpa kelas hanu wan cakma ngai award ngamami ba presiden ni senada award ngai ni berkumpuran Yo no kebau balong bajanai upang jumpa kelas kat kebau keren kita di kepien di bami ke Bible suk mapi di bedu suk mapi di bayam dan kita ki kepaki bajanai ni ku akan pengkup burung di kepaki bajanai dan
Hanya bagi kon ki bakla, kalok bakla, dalam tim lah benar. Kencang sembrang tal pentim sebenar. Keren. Namar belai bolong lupa janai. Ini kunong itok dalam dia di. Kalau orang kalau bentar kamu le, lehi, namtip, lecet tu, lehi, kata mana? Kencang ilang bentar, namar bang ilang kibajana. Handai umdan menung pala akan long bajanai, tangguh belai ulang bajanai, ni persang balang kibajanai. Ni haban persang, dia menang okay, belai long bajanai, ngam dia bajanai, yang relax, yang enjoy baik. Namar ngadi babak lang, cuba kelar ni. Justru wong pilong balong ki bajanai, kumbau pa jom pilong bajanai. Matius tentang pasan sempra. Nang tak tahu, hak jengnya dei jengi baru belai. Ini mentip pagilong ki baduk namang ngilong ginong pop. Ngiyai sa aduk baik namang pagilong ginong pop. Kani ketika jengduk hak bayar dei baru belai. Namang ngiyai sa baik kapop. Kapop kadan baik lagi. Ngindang sa arang baik. Mentang la perang la im jikin pemai tang sibit la baklade. Mentang la bat pemai hadir baklade. Tak ada bagi kun di baklade kun di duna beni la kajing ye. Senen kajing ye. Keren. Kariti Academy kala penlong kajing elang ai khusnam me kisan ngut kiriu dan sab haka khat ar tarik Nailar. Hakane kajing elang ai khusnam ulat ke Jylla CH Bijaya Shankar ulalong ukong san. Kiwe pat ki he sorkar ki bakun thop ya upa FR Kharkongor IAS Principal Secretary Arts and Culture but Dr. BDR Tiwari IAS Commissioner and Secretary to the Governor kiladan lang ban pensngan ya ulat hakani kasni. Haka jingkran ulat ulayaro ya kini ki sangut kiriu dan sab ki bala penno bha ya ka emlang salang hala ijong isap ipong. Ulat ulakentu ya ki Samla ban kiarna kejingdi basniu kum udrok takiat bat ki kam auria ki ba kerto kala hakajing im jong ki tu ki ba kerni yaki ula penslur ki Samla ban pelut ya kapor ka samoy de ki kamba bha ki ba kentiu ya la ka longrenyeng bat ya ka im lang salang kire don sap ki balayo khusnam nakti jong ulat menta kasngi kilong u Dr. Meban lampang lengdo de ka khusnam rana Kharkongor na ka benta karwai ka siaw bat kaput katem Urangkit box si dokrut dekat khusnam S Kotian Sumer na kebenta pathok katar. Ukerman lang Yuria dekat khusnam Sumar Singh Sawian na kebenta kapathai Khubor. Uram Kinjin dekat khusnam Pritpal Singh Sedeve na kebenta kastadur. Baru Ricky Paul Marwen dekat khusnam Crystal Gale Karnayor na kebenta kathodur Saikor Digital Arts. Hakajingkran lampang uba Rafael Wajri ula sedang dekat pertu ya usenyang jongki klur balaklat no ki bala persat mansim bat penslur ya ki Samla hakalawai kemuba S Kotian Sumer Sumar Singh Sawian Pritpal Singh Sadave Rana Kharkongor bat ka Samla Crystal Gale Karnayor ki bala tengshan hala ki jong kam nangta ula aingu kentiu namru ya ulat balaklat no dangshen Usatya Pal Malik Ubalasa meka khusnam Klidu Hajilla State Award ha uba Rafael Wajri ha usnam Arhajar Arphuwei. Sir. Once more, sir. Thank you, sir. Minus chair. Please. Salute, sir. Thank you, sir. All the best. God bless you. One more India. Awarding. Oh, please. Salute, sir. Yes. Salute, sir. Ready? Once more, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Please. All the best. God bless you.
Yes, be very careful because his subject is journalism. Come. Please. Ready, sir? Look, sir. Thank you, sir. What is your name? 39. Oh, this says so much of achievements. God bless you. Please come. Sir, look, sir. Ready? Once more, sir. Thank you, sir. God bless you. Out of 5, 1 is from Bangalore. 5 awardees. At least 1 is from Bangalore. Gentlemen, all the best. 1 is from Bangalore in the sense from my native. Please. You're so much of fact. God bless you. Please. Sir, look, sir. Ready? Once more, sir. Thank you, sir. So now I would like to request all the award winners. Sir, ready? Kakun Nyotrap National Awakening Movement Knam Youth Wing Hakakat Artarik Nailar Arhajar Arkusan Kalalit Jurib Iki Petrol Pom Hakaleng Kanong Ba Shillong Bat Haki Benta Jangka Riboy District Ban Lap Yakajing Shisha Laki Trai Petrol Pom Ki Pentrain Em Ban Siu Yakabai Bela Shikinong Trai Kaba Kat Kum Kaan Jangka Sorkar Jylla Bat Ka Sorkar India Kabala Tip Kum Ka Minimum Wages Dagaba Pensyong Nong Rim Kat Kum Ka Unskilled, Semi-Skilled But Highly Skilled Wages Hakajing Kran Bat Uba Joseph Pengrop Working President Ulaong Kajing Jurip kadai hadin bakila yo ya kajing ujor na kinong tray haki petrol pom ba kiji yo rit ha kabay nong bela. Hakani kajing jurip la syem bun ki petrol pom kim pentre kam yaka. Bat kila siyo bay nong si kinong tray tang 3,000 ni 9,000 wat ikibala tray la bun snam. Dakani kajing siyo kalalong kaba ya kinong tray ban penbiang ya laki yin kisam hakani kajuk rem kaba mentah ulaong. Kinong yalam ka knam kila kentui ki trai petrol pom ban siu kat kum kador balabu daga sorkar bat lada kim siu ka knam kan saya deki wei pat kilenti kila ongru kaseng kandang budin halor kane kakam ba nilayo shibun ki complete mo ha ka bede bat kini ka jinglong jingman hakini ki petrol pom ki ba Shillong bat kumjuru ki ba sabar Shillong Tekai kita kejinglong jiman kalong ba katung kejingi ki babun hi ki kena jungi ki beli jungi ki baterai hakini ki telpon ki yo ya ka salri berat kata kade komplain ke bangi yo te hadin kata pada ngi sutu ba kene kelabu jige sibun nomor ni keli ki ngiong ba piyo kanu ki ong di hajar si benai te wan ada ki trai si ar benai lai benai ru ki yo tam di hajar si benai te katung ka jing sutu jungi pada hadin bangi wat pada Niat pi kat kum kenika labor wage. Nomor ba kenika petroleum bat ke semen plan. Mo ka petroleum bat ke semen plan kidon haga kon list jong ka central act. Jong ka minimum wages. Ti halor jong kata pada ngi pet ngi ong ba to ngi lawan ni tendu ngi wan research ye kudu ikini ki pom repair ngi kudu iki baterai ru bat ikini ki manager honi ru tingi pi yaki kat kum gaan. Tingi ong ladap imla ban follow. Ye kenika central law. Jong kenika minimum wages act. Kat kendai sepak sapu pra. Tak pamut ba, kada film follow ya kani ru at least follow ya ka state law. Follow ya ka anjong ka state government. Ya katung ki anjong ka state government pada hani. Wi ba kani kidon la kajong ka kategori. Ka kategori kalong begini ki on skill, ki semi skill, ki skill bat ki highly skill. Tengi ba katung ka jingat lenti jongi pada kidon pergi beri jongi ki blak trai la arpus nem ki blak ki highly skill. Haduk mentah kidang yo ya kata ketulok 3,000. Di hadah bangi kan katung kan net katung kan ni ka notification jong kan ni ka government jong ka sarkar
kapun iban adu syitarik benai basau benai April hajar arpusan kini kala ami kini ka notification batmai kat kum kini ka rate jong kini ka on skill kalong khat san osi san spa sabui tingka telengan kanya ka arpun riu singi san spa sabui tingka kini ki on skill ki keren sotai ki on skill kabumut kala apoi se khat sau hajar de khat sau hajar tingi skol kulit ang ta kan ada hadu menta kindang yo ya katakan riu hajar Hadin balayo jing tip bakadon ka jing thmu jong sim ka hima maharam ban ai jaka ka bahe kumba shispa akar sa kibor shipai hakithan ranikor phut mula kabadai ka jaka jong kinong rep nakaliang ka Khasi Students Union KSU Southwest Khasi Hills haka khat ar tarik Nailar hajar arpusan kalabu jing tho sa UCEM KHADC ba shembor lang renja ban khanglat ya ka ni ka jing thmu UCEM ka hima maharam Habakran Shikila Patay Khubor Samla Marconi Thongni Assistant Finance ka KSU Southwest Ulaong katay ka jaka ba usim utmu banay kaday ka jaka kabala rep laryang daki breu ka than kum ukway utempo sensar pat kiwe de kinong yalam ka KSU kilaong kani ka jingle jong usim kalong ka jingle donbor pat ka jingle thombor ya kinong rep kiba imja naka rep karyang ka KSU kala kerpar bat kentu ya UCM ban wengno ya kani ka jingthmu lem kumta ka seng kan shim daki we pat kisenja apire bat ka isu namta ba nakaliang ka hima maram baka shim ya karai namta ban ai ya ka jaka jong kinong rap hangte po so bajram bade formula de ka jaka ba naliang ka hima kan ai dam kan kuat syaka shispa akar ba nakaliang kahima kan ai ki jaka te ka jaka ro kamdei ki jaka ki balai ki jaka ki ba ki breu ki bala rep lariang ki ba ki ladap thungkwai ki bala adap sensar ki babun ki marap te nakaliang jingi ka ki isu sarwas ka sehil ba ngi panpau ya kani ka jing persya ya ka hima maharam ka jing le dan bor jeng nakaliang musim nakaba da shba kni no ya ki jaka rep jung ki para kasi ki ba hangtei ke area ka ban kata ya ka snong mulongba ka badai na po na kinong susnong jaka nongna kibade kenong susnong na po porkro batranikor kumta teter tekana kaliang jungi kaseng kaba ngi persya ba nomar ba kani ka jingle jung sim kaba dei ba man kapor ba ka jing nakaliang ka hima ka ju sim yakini ban kini ki jakarap apo ke area jungi po bodaranikor ba ka e kaba ngi nakaliang pajbang tei ki kando junge kemakan naliang usim ba dan kawai ki jaka te po rankor ka bade po khapra rankor ka ba kade ki jaka jong kinorap ba ki khasi haba ki mut pan leis na yeng nakaliang ki ma ki khang ya ki para nongrap ki bala mut ban chung snong chung yeng te apo ki jaka kadi kita ka dong than ikini ki boro ka jingle nakaliang jong sim ka baule dong bor ba man kapor nakaliang jungi kaseng ka bangi jumi sakamat namta ban keren namta ki jingya namta kirip kirya te kini kelong kaba ni penpau persya bat ni maham tinge ya ka dor barima inu ki ba sim ya kani karai kidi ban sim ke jing kli namar ba kani ke jing ai ka khandau sya ki spai kelong ni la sthu hi hangnu ke jing don jung ki spai ka ju pendik ya kaya ke yang Ka Office District AIDS Control Riboy District kala rakhe ya kasngi International Youth Day dagaba penlong ya ka jingyalang jongki khana school ban hikai bat pensyai haki ya ka jingpang yabit HIV AIDS kabala sedang ban kenrei ha Meghalaya kani ka jingpang kalong ka bashir khei bat ka ba amla shu ban penkot hadu kisngi jong ka jingyap lengba ka lempung hikai ban tip ya ki jingma jingpur bat jingyabit ya kani ka jingpang bat ki ai kilat kilenti ban kiar naka ki Samla ha kani ka juk bat kapor ki bat ya la ka jing im hala ki jong ki slakti lada ki sngap ya ki jing hikai jing batai bat ki kiar na kilenti ki bayalam sya ka jing jot kalawe kan pernai handrei lada ki jit ban im sadhai klem jing perwa ka syong hakamon jongki Shwa ban sedang ka lumpung hikai ki khna school kilayat pat ba hasurok ba nadu paham sim hadu Riboy College dak ba perta persya ya ka jingpang HIV AIDS Deputy Commissioner Riboy Abhilash Baranwal ulalong ukongsan balasenran lang daki riu khmat kani ke district Dr. E Kalwing District AIDS Control Officer Kong E Kharkongor Principal Riboy College kinong tre ka kwat ka khia bat ki long kme long kpa
na kidong kanong ba nong po. Ki khana school na nong po kila shimbanta da ka jinkmen ha kani ka lumpung hikay jingtip syapang ka jingpang HIV/AIDS. Addicted to any drug. Nobody who is using drugs or who is using alcohol plans to become addicted to it. Nobody who is alcohol plans to become a drunkard. And that's a fact. You can discuss with anyone. Everyone thinks that they are the epitome of self-control, that they will be able to stop as and when they want, or they are only using it for fun, or maybe to provide them relief of circumstances which are too difficult to tolerate otherwise. Maybe they are going to break up, maybe they have just had a failure in examinations, maybe they have just had an argument with their parents, maybe whatever might be the circumstances. The point is, and again to emphasize, nobody who is currently an addict or is a drunkard plan that they will become so. They were like you only, they were like me only. It's just that the red line which one has to cross to fall into that category where they cannot live without these substances is so difficult to spot. And that discretion to be able to spot that red line, that probably I'm not the one who is controlling my behavior anymore, I'm not the one who is controlling my urge to take these substances anymore. It's rather the substance which is controlling me, and these urges have become far more frequent. This ability to spot it further diminishes as people start using it. Pada kitu ki Khubor nglapoy sa kabakot tarhadu bangin dayasyan biang Khublay Shibon.